Slušaj, ne da si izmotaš tu po mnogo, nego jedi meso kao pravi muškarac. Okej. Nego, a što to piješ? Mleko za bebe krave. Što? Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Nije lako biti vegan. Ovako nešto, sudeći po statistikama, poprima jedno potpuno novo značenje za pripadnike jačeg pola. Tako je, muškarci, postoji nešto u čemu su žene bolje od nas. Upozorenje, ovo izjava može sadržati sarkazam. Ukoliko se na trenutak pozabavimo brojevima, primetit ćemo jednu zanimljivu podelu između žena i muškaraca koji su vegani u razmeri 4:1. Odnosno 80% žena naspram 20% muškaraca koji su vegani. Ovako jedinstven slučaj rodne prevalentnosti je zaista intrigantan, jer bi mogao da nam jasnije ukaže na određene podele u društvu koje se temelje na rodnim ulogama i na koji način jedna takva podela utiče na naše ponašanje i razmišljanje. Iako bih voleo da kažem da ovako nešto ne bi trebalo da nas čudi, zbog toga što su žene po prirodi osjetljivije na bol i na patnju, stoga im je lakše da se poistovete sa ovakvim stvarima nego što je to slučaj kod muškaraca, ali pre nego što jednu ovakvu odliku u potpunosti pripišemo biološkim predispozicijama, možda nije na odmet da na trenutak uzmemo u obzir i druge pojave koje su uslovljene različitim društveno-ekonomskim okolnostima. Rodne uloge, za razliku od polova, su društveni konstrukt čiji je glavni cilj da stvore podelu između muškaraca i žena isključivo na osnovu nekih odlika ili obrazaca ponašanja. Jedna od podela koja je neosporivo prisutna u današnjem društvu je upravo podela na ljude koji mogu da prežive bez mesa i na one koji jedan svoj obrok ne mogu da zamisle bez ovakve namirnice. Kao rezultat jedne ovako rigidne podele krajnosti dobit ćemo dva potpuno suprotstavljena profila muškaraca, pa ćemo tako sa jedne strane imati muškarce koji su parna mašina testosterona kao merilo muškosti, nasuprot mlokavih i slabašnih vegana koji redovno tumaraju po hodnicima imunologije. Takvi muškarci se najčešće poistovećuju sa ženama, homoseksualcima ili sa ljudima koji su prešli na ovakav vid ishrane zbog trenda. Istina je da je ovakva percepcija muškosti vrlo često neosnovana i netačna. Ukoliko izdvojite par trenutaka svog vremena i to vreme posvetite kvalitetnijem istraživanju ove teme, postoji velika verovatnoća da ćete naći na brojne primere ljudi koji se uspešno suprotstavljaju stereotipima mlitavih, slabašnih ili malokrvnih vegana. To su svetski poznati sportisti i atlete kao što su Patrick Baumoumian, poznatiji kao veganski bodybuilder i strongman koji je borio više svetskih rekorda u različitim kategorijama, zatim Carl Lewis, dobitnik brojnih olimpijskih medalja za skok u dalj, Scott Jurek, američki ultramaratonac i jedan od najboljih trkača ikada, Mac Denzig, američki profesionalni borac i nekadašnji šampion u lakoj kategoriji, kao i jedini ovogodišnji učesnik na olimpijadi u Riju u kategoriji dizanja tegova Kendrick Faris i mnogi drugi. Iz ovoga se jasno vidi da mnoštvo informacije koje imamo danas u vezi sa ishranom su samo zasnovane na rodnim stereotipima koje u osnovi pothranjuju jedan sistem nadmoći i zasluga samo na osnovu odlika koje smo dobili po rođenju. Naročito bih voleo da se zadržim na ovom delu. Koliko puta ste samo čuli da samo pravi muškarci jedu meso? Jedna ovako na izgled bezaslena misao je utemeljena na humanizaciji ubistva kao imperativom muškosti, što je ne samo pogrešno, već i potpuno apsurdno. Emocije nije moguće podeliti na muške i ženske emocije. Ovako nešto u najvećoj meri zavisi od toga koliko smo u saglasju sa svojim potrebama i sa onim što osjećamo da je ispravno. Kada živimo u društvu gdje je poželjno skrivati emocije i potiskivati onaj osjećaj pravde koji nas tera da se borimo protiv ovakvih stvari, dešavaju se užasne stvari. Baš kao što je Voltaire rekao, kada verujemo u apsurde, u stanju smo da činimo grozote. Tako da, muškarci, kada vam sledeći put kažu da ste manje muževni zbog toga što ste odabrali život bez ubijanja, obavezno iskrenite pažnju na to da je daleko više snage i karaktera potrebno da se zauzmete za nešto što smatrate ispravnim, nego da se jednostavno priklonite društvenim konvencijama muškosti. Uostalom, čak i da vas određena grupa žena ne voli zbog toga,
zapamtite da po statistici i dalje imate 4 žena po muškarcu. Tako da matematika je na vašoj strani. Upozorenje, ova izjava može sadržati sarkazam. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da lajkujete i da se pretplatite na moj kanal, da podelite ovaj video sa ljudima koje poznajete i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Ćao!